NSCN-IM na drug lalonbasing warning pikre. Nagagi lalaglup National Socialist Council of Nagaland NSCN-IM na narcotic drugs sing karabar tauba maruway na makoy gi keder singi mathagta. Akan ba action lawkalagani hay na lupa sige Nagalim Boys hayba bulletin na madapongdokre. Bulletin na doon na makatara doon na drug lalonbasing gi mathagta. Matamsana action lawkalagdrabade kunaya si maruway na naga furupasi nong manong magi drug na landarak tuna mangki bagi aki balay. Maramado na hugzikti lupasi na hugzik international drug ki mayok ta sang siliba wara sida saruk yado na drug lalwan basing maruway na lupasi gi kedar na traga member singi matakta. Akan ba warning pi bagaloy na sayrak pi na nabagi thogsil sembaloy re haire. Bulletin na sida kanagumba lupasi gi official rank na traga makataba rank na kariguma narcotic drug trafficking tau bagi karbara sida yawba thengnarabade. Sabsaba matiksaba punishment lupasi na pina basem sare haire. Makata na NSCN-IM na narcotic drugs ki mayok ta paikhalagliba. Khongthang asi lupasi gi high ranking officer dage low rank talayba keder singi mapamda amade. Tongan ba naga purup singda. Ahan ba masung arway ba message way na bulletin na sige kuthang da khangan ba ni haire. Aduga khongthang asi lupasi na naga community sing budraki ipaktage kanana ba lawkhalakpa khongthang ne masina soalaba socio-economic amade chawkhat lamjel gi khongthang da naga nation gi waina chawba sapu ama pirakpa yabagi akiba leiba na khongthang asi lawkhalakpa ni haina bulletin asi da palle.